abaturani bagira ngo umuhanda wo kugabanyangarize kumara ubwire buringwa ngo kandi n'injure yongere kugushisha nababebereje bitu bije bari mu muhanda w'icyo kuguru ati nabo bafite hagana amagozi uko kumwurishira akakora yitwa nikita abatakabo hafutaganisibwe mnonga kino kuraba tumaziro bwire bwinje wo mubwire bwa kamasaka nibwo bije bakakora bakarabara mu nakagureda kwihobwo mpo hasho hakanda hagumero boso umuhanda wo gugaba gukozurwe abana b'amashomero hamwe n'abahinji nibija kuganyurwamo kandi hurejo myishenjero kazajegisereho sereje ibakweta cyakabengo iriyangabi n'abantu bari kuhinga omwana kunkati betu ine kizibu cyo muhanda ogo ninsima government ngukaza o ministry ni hayo karvatsi then karvatsi ezo nizo twakoze muhanda ogo mwene timira tu movement eji na muzeyi tu movement yowero kabuta musuzeni Ugora abakuzira gona kama tumira kuno basamu na bwete. Ahubwo ni nsima hona rebo. Ngene ki yakora cyo mutano. Mbini mpika hampa manza na etabo kunsindika hona kamotoka. Umuhanda wo nugita amagombora abiri irya cikatsi hamwe n'amahiyoro. Mtu witira Adolfi zabonera. Uko muntu mukozi anda kwiko mu bantu. Omugano makuru aba Rotary Club yacegegwa hamwe n'abibyo kwerinda basi baba kwiyonje town ya Chenjojo. Rotary Club ya Chenjojo teka handi cisibwe mbutongore konkamati ya kusimor president wa Rotary Club G yagamba habwenci bakorechi. Twatino mukoro oba umurimo ugo kirininga town ya Chenjojo mukachimwe habigendererwa ebyo kureba ngo Rotary Club ya Chenjojo yamanywa kandi yahika hamutindo gukuregisteringwa. You can imagine we've just been moving around the district, but you find people, they've just thrown bottles anyhow. They've thrown toilet paper. You can imagine toilet paper in the district premises. Serviettes anyhow. Keeping the environment clean is a responsibility of each one of us. Moses Sebagarurwa umuhabuzi wa Rotary Club ya Chenjojo kurwo mu Rotary ya Kasanga Kampala yahaba Chenjojo babuzi baratumira Rotary Club yabo yatunguka ningo mara kusosula bisale kale tubakubiriza okubera nga basosula bisale byabo waliwo abalondebwa bodi yalondebwa n'abantu abagenda okukola ebizibu by'enjawulo balondebwa okulaba nga basinkana bodi ng'ekungana nekola emirimu egisubirwamu okukola okumakinga sure nti bagendako ne bakungana ku Rotary Clubs eziri okumpiko online. Amakuru agagasha kwa Daniel Wingana na Anthony Atwine.